Prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića na izlasku iz zgrade Patrijaršije sačekalo i nekoliko građana, a jedna starija gospođa tražila je da se pojednostave računi za struju. Molim vas, ne može se do vas doći. Uvedite skupu i jeftinu. Izbacite to što nam je ona uvela, žuta, zelena, plava zona, angažovana energija, svašta. Pojednostavite. Ja sam bila godinama samo čitač i pošteno platila. Hvala vam, gospođo, na ideji. I još jednom pitanje. Ne idite na izbore. Pametni ste vi i Dačić. Izaberite samo pametne ljude. Sirotinja smo. Mnogo to košta. Ja sam baka kao što je i vaša majka, imam unuka kao, hvala vam što ste me saslušali, ali molim vas, do Kori ne mogu da dođem. Do ove... Zorane. Doći ću ja. Ali ovo, molim vas, pojednostavite skupu i jeftinu. Koliko će šta biti? Jer ja sam godinama bila samo čitač dok ona nije došla. A pogledajte račun, žuta, zelena, plava, ne stavljam. Hvala vam, Bog vas blagoslovio. Izbore ne, vi Dači, samo birajte pametnu vladu. Hvala vam.